Bravo, vajza. Bukur, mirëmbrëma dhe përshëndetje miq të nderuar, mirë se keni ardhur sonte në Fix Fare. Siç më shikoni nga pamjet, kam kënaqësinë t'ju prezantoj, kemi të ftuar sot zot Lazopoulos, Isegala, Lazopoulos. Po, një nga humoristët më të famshëm në Greqi, domethënë, ka një emision si tonin ose ai e ka si ne, se ne si ai, më thënë një vërtet nga humoristët më të njohur. Homologun. Είσαι το ίδιο, Το ίδιο, αλβανίκ. Αυτό καλά μου φαίνεται λόγια είπες. Αλλά και να με έχεις βρει δεν το έχω καταλάβει, αλλά τα λόγια φαινόταν η κίνηση καλή. Εντάξει. Εντάξει. Είσαι καλά. Bukur, edhe vërtet kam kënaqësi të madhe. Ndërkohë që emisioni i tij domethënë, kam kënaqësi domethënë që e kam këtu të ftuar në studio dhe normalisht dua ta ngacmoj me diçka. Zoti Lazopoulos. Kryeministri ynë, i cili domethënë e kemi të ftuar her pas here në emisionin ton, i përditshëm është. Mirë, po duke folur për ditë, vjen një moment që na kanë mbaruar fjalët. Si do ta shikosh ti dhe ç'do të thuash ti për kryeministrin ton, domethënë? Berisha. Pas ngjitjes në murin e madh kines në prill të këtij viti dhe pas thyerjes së rekordit të qëndrimit në ujë të shëllirt në gusht të këtij viti, kryeministri Berisha sot demonstroi se është në formë fizike edhe për një sport tjetër. Këta janë fëmijë me aftësitë kufizuara që vrapojnë në Olimpiadën speciale. Pikërisht, në 10:25 të mëngjesit, ata u ndalën para drejtarës së kryeministrit dhe Dhe kryeministri nuk nguroi. Prit, këtu ka një gardh, si do t'ja bëj ai? Bjerë kopën tu. Na, hajde. Unë se heu tot. Po të mora nga primat kashë ty. Po së më të gjemë, së më të gjemë. Ikti si përri po bërë roja. Se mora të përshëroje. Pra, cila është zgjidhja? Ju mendoni atë që mendoj unë? Që ai nuk mundet ta kapërcej gardhin se është goxha burr, goxha figur, madje sipas vëllezërve tan kosovar të intervistuar nga klani. Mendoj si figura ma markante për kombin është mas figura e dytë pas Skënderbeut. Pra figura e dytë pas Skënderbeut, ç'do të bëj? Kush jeni ju? Jemi ne 30 fshat. What do you think? Πρώτον, θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Είστε πολύ τυχεροί που έχετε πρωθυπουργό που μπορείτε να γελάτε κάθε μέρα έτσι. Gjeni shumë fat që keni kryeministin që mund të kesh çdo ditë. Μακάρι να είχαμε κι εμείς έναν τέτοιον κάθε μέρα να κάνει τέτοια, θα έπαιζα κάθε μέρα. Inshallah të kishim edhe ne një kryeminist që të bën të tilla që të Mund t'ju japi. Hua. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπολογίζει κανέναν, ούτε νόμους, ούτε τίποτα. Δεν έχει πόρτες αυτός. E dyta është nuk arrit as ligje, nuk ka as frikë. Δεν υπάρχει τίποτα. Και φαίνεται όταν βλέπει κάτι που του αρέσει. Dhe duket se kur shikon diçka që i pëlqen, O burra, në sul. Και δείχνει ότι είναι και πολύ αθλητικός. dhe tregon se është edhe shumë atletik. Po. Ka thyer fakt çfarë rekordi këtë verë, po do thyej akoma. Na ka thyer dhe neve thoj po. Në dysh. Nëse. Normal. Okay. Ο δικός μας και ο προηγούμενος, ο Καραμαλής, δεν μπορούσε να πηδήξει φράχτη. Ήταν πολύ χοντρός. Ναι. Αν ο τωρινός, ο Παπανδρέου, μπορεί να το κάνει αυτό, δεν νομίζω να το κάνει, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που παίζει. Δηλαδή, αν το είχαμε στην ελληνική τηλεόραση αυτό, θα ήταν πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα, θα παίζαμε αυτό παντού στα τρέλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Fix Fare. What means Fix Fare? Our name. It means exactly. Exactly, yes. Exactly. Done. Everything is right. It's done. It's a point. But this is not exactly. It's after This exactly. our problem for exactly. all the people, yeah. Okay. Atëre, unë falenderoj zotin Lazopoulos në emrin tuaj besoj. Efkaristo parapoli, kile Lazopoulos. Faleminderit. Faleminderit edhe për Me ty e kam. Normalisht kërthot falenderit me mua. Bukur. Atëre mi nderuar, kemi edhe kënaqësinë t'ju transmetojmë një intervistë që Foni, ju e njihni Fonin, i ka bërë zoti Lazopoulos. E ndjekim. Speaking Albanian, e ndjekim. Kalla.
Τι. Καλησπέρα σας κύριε Λαζόπουλε, ο Φων Ηλίας, με ξέρετε? Αν δεν ξέρετε τον Φων Ηλία, δεν ξέρετε την Αλβανία. Δεν ξέρω τίποτα. Μιλάμε για την εξουσία. Εδώ στην Αλβανία, όταν κλέβει ένας υπουργός, λέμε άστα, όλοι κλέβουν. Όταν λέει ψέματα ο πρωθυπουργός, λέμε άστα να λέει ψέματα, όλοι λένε ψέματα. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό? Το ίδιο ακριβώς. Άρα καλά. Μήπως είναι η κλίμα? Συγγνώμη, το κλίμα είναι έτσι για την Ελλάδα, η Αλβανία είναι το ίδιο? Ας ελπίζουμε θα γίνει λίγο καλύτερο. Όχι καλέ. Αγαπητέ, θα πάλι εγώ. Εσύ εδώ. Δεν πας σπίτι εσύ καθόλου, Το μάθανε όλοι που ήρθατε για μένα να με συναντήσετε στα τύρανα, εγώ δεν προλαβαίνω να έρθω εκεί. Να σου πω το εξής. Μετά από την εκπομπή σας που κάνετε κριτική για όλα τα γεγονότα που γίνονται στην Ελλάδα, υπάρχει, πώς θα το πω εγώ, αντίδραση από αυτούς που πήραν την κριτική? Αν υπάρχει, δεν τη μαθαίνω. Εδώ δεν το καθόλου. Μαθαίνεις? Όχι, εδώ καθόλου δεν το. Για μας δεν καθόλου. Από το μεγάλο μέχρι το μικρό. Δεν μιλάς ελεύθερα, βλέπω, πνίγεσαι. Όχι καλέ. Το σύμβολο του κινήματος. Αυτό δεν τα φρόντιζα. Është simboli I fixë